Karangibambe kabhala ubhala ukuthi 12 August 2005. Now ngibona ukuthi ubhale 205 is 2005 or 2025. I'm confused. Now ubhale uthini correct nilungise ngapha ukuthi njani. Okay, we click at 2025. Yes. And then what did recently ribuli matlapaga November. Recently ramabuta re matlapa re anita ka November ka roa bu. Bare our to at least someone is udi kape. Le tusi matlapa o ketra bien to sara jara kam bare ara barle barle le khathele re raba khathele. Barbo after 2 weeks every job dira into kutua ka abuela Lucas if you kwa ba mrela bare no tla ka January ta January ra go bona January ka re tere pele meeting re mali mangwalo ro go ja batho re tlo go ja matla re kile go tsele ke go bisa gore tsele tsa bona be re ditlhake re go kanya fela mo wa tsore re tere le bana go dira something real ka a go kwa shala ga ya bua ga boare gape batho ba la ga ba bona a re batho re botsa re bana be gape batho ba la bua re go tsia re go matla pa ba bona re dira jwang ra tloga rena ra bua ra ya go bona ra ya go ntse re fela go jabele ke Australia khere di butso ra go tsela go dira jwang ka re go mo di shilo go tsoni ka ba kala taba ya matlapa batho ba vedi Tomstone e go le botlhoko re tloa re dela go tete mo go la rena go maloma ba rena lo a re ba go tsitse go thata ga jwa le re kopela gore ge o ka kgone se re thusheng ge ba sa go re fa matlapa rena ba fitshele ka rena re go tswela go le botlhoko pele mama nka go lokolla o patetse ta go le kana 9000 matlapa mo tsana ke matlapa 1000 ka mangwantsho so o tswa kae gae matilo ke kae Garafai matila Garafat. Yes. Okay, so mama ki kwelana lo na botlhoko we will try by all means that gore re spela le lena go tsoma mathomo a ntse mafelo ke fela ntwe sonete le tsebe ke gore se ka ntse ga sona ba se dirile mo go lena mme wa rena se na le ditlamorago le tla bona gore mafelong go tlo dira ga eng tsone mpotseng le khonna go dira le letter of demand mo setting ya le dirile mama. Okay. So after le dirile ba re go lena sentse go sign ma ba re go tlo sign le go la mo office wala re tlo go mkrea ka ikara gala ka se mo kre gore go padi okay ke a go go le tena go tsela ga ngithaza na sindaba akuzomunye as long as ngisathaza bakwethu akenge ikoso le rana bayatsho ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho umthetho nguyo obangaphezulu umuntu mara ke obuhlungu ukuthi abantu mabalila kangaka bajanyelwa njani ebegodi bahelebhe kanjani ngoba nithi ngakithi abantu abathome ngapho beze ngecourt nabathoma ngecourt abanye bayajikiswa bathi siyonikeza njani incwadi zama letter of demand ningazi la umnikazi wakhona azokusayina khona impambeni bavikele kanjani abantu abakoloda nabo nangabe mhlambe ikhotho igcina kube ngiyo ejikisa abantu ithi no thina ngeke sinenzele incwadi efana naleyo ngoba lokho nibhizi nimosha ama resources wethu ngaphandle kokuthi nithole help. Number 1 mawuceda ukwenza letter of demand bathi ujama for 14 days umuntu loyo uza ukuthi uyaresponda or akaresponda nanga respondi uyabuyela ngakibo bakwenza enye incwadi leyo bathi kambe ukhipha enye imali yokubhadela amasherifu ukubhadela amasherifu ukuthi akuhelebhe amasherifu bathatha imali bathi asimtholi bese kukwenzekalani ngoba already sewubhadela usherifu and usherifu akasakhona ukuthi aye let's say for example usherifu umbhadela usherifu nakafika bathi ayikho into abangayi-attach or ayikho into engarecovera imali yakho the question still stand kuyokwenzakalani because kuyabonakala ukuthi kukhona umthetho la khona ngathi awuyiboni ukuthi into le egcineni iyogcina ibe nomthelelo omumbi ihlangana nabantu thina si-organization eseseyitsha esafuna ukuzama ukumediate ngaphakathi
kwento ezifana njengale. Ufike la khona umthetho uzama ukuthatha isicundo sokuthi i-identical force masele iyenza zona lezi yokugcina iyenze ngamandla. Nokho asiwenzi ngamandla, asifuni ukwenza izinto gcina kubonakala ngathi seca umthetho, mara umthetho nangabe ekugcineni uyahluleka ukuthi ubahelebhe, mara umuntu udliwe ugcine adliwe godi imali unikeze usheriff, kuthi ukuthi uyadliwe yokuthatha imali yakho yokudonata ngayo kusheriff. How's that possible? So but well, we will find out. Tumela mama le kae mmagore na ke Neli Rana me a ko re tlhalosetse gore o tswa kae le naga and then le experience ya gago ka kwa lefelong la Groblersdal le bitswang ka Tombstone Valley. Ile ka mona ntse ke feta ke go etsa go nne masukana ka mona ke ne le ra mogolo a bana ba ka o ileng gore ba sena mosadi ba sena le madula nga dula le ile ga hlokofala ka bana ba ka ra ke le shebile ka ho tseme ke nya ka re ke go dishana le basadi gore ke kgone go ke tšhelete gore ke mo direle le suka le na go no swara le ba bang ba ile ga ke tlo ya ka ke patedi ka 16 ja August last year kile 2025 kile ga ke tlo re ke a go ya mala ke go ba botšhekere ba thom dum ke nya go ile bula ka November le nna gore ke kgone gore ke mulele ke dirile kereke kile ke tlo fitla ga ke fitla mala ke ba botšhekere ke tlo nya ka le sukela gape ke tlo le ba potsa re awa sa le re tlo go lokishile tsona ga le ana mo December ka se fetše ga ke tlo ya gape January ga go sa le motho ba kwaletse ha ke re ke a botšiša batho ba re awa le rena re paletse o swanela ga ke dula ka malamati di dula gauso le ba ba mogola le bona ba rekile masuka ba prospondile motho ba bona ele ke kwele botlhoko ka kulo gore mogala dio mo a leng gona re tseba gore ga nne le bo re swantse re mo bulela masuka o re bopadi. Okay, we patiti sejwang patile cash we need ma ke netse ma pay for the moment. No, I'm really sorry, Bukarena. If you are retabana or to show you on thank you. Kita kopelo mo. Futhi ngine umunyeke usisi okhona la ubuya eMaserumulo Park section uzokujamela uLucia kwena Lucia Mbewe. Oh okay, kina le Lucia Mbewe ka moki le yena o tlefa o tlolla ka yona Valley Tombstone ke fopela ga nyane mama. So ausi a go tlhalosetse Lucia gore mhlomongwe go diragetse eng gore le wena o feletse o tikrile ka gare ga le shope ba bitsang ka Valley Tombstone. Shope Maybe so ba. Mera dina la de kusi ya Mbewe chama so mo pa. Nebe kaza tchelete ra ifasisi ya. Aya rekela papa ka ba. Ara rekela papa ka ba ne le ntse ka sa te mo sa mo ka ba. Apedi chika ka July o patela na. Jwale a tla December a ya kwa a fihla kwa ho tsa ba tswaletse ba